Mwiriwe neza. Iyi virusi nshya yagumye kuvugwa, abantu barimo baribaza ivuye he, ikomeza ite, itandukanye he na covid yari isanzwe twa tumenyereye. Murakoze. Iyi virusi hashize iminsi mikeya iri kuvugwa ku isi. N'ubwoko bwihinduranyije nanone bwa covid-19. Virusi yabonetse bwa mbere mu Bushinwa ariko ikagenda ihindura uko iteye, ari byo twita mutation. Iyi ngiyi by'umwihariko imaze iminsi yaragaragaye, iminsi mike yaragaragaye mu bihugu bimwe na bimwe, muri Botswana ari naho kesi za mbere zagaragaye, muri South Africa ndetse no muri Hong Kong. Nyuma nanone yagaragaye mu bihugu bimwe na bimwe nka Israel, mu Bubiligi n'ahandi kugenda igaragara uko abantu bari kugenda basuzuma. Umwihariko ifite rero umuntu yabivuga amagambo makeya. Umwihariko nuko nari mvuze yuko ikomatanyirijemo ibyagiye bihindagurika kuva kuri virusi ya mbere kandi byagaragaye nko muri Delta virus. Ari nayo makuru mabi umuntu yavuga ko anateye impungenge, kuko niba ikomatanyijemo uko virus Delta yahindutse kandi Delta yahindutse ihinduka neza, ahubwo mwarabibonye ko yahindutse ifite ibibi biyiranga nko kwandura cyane. Iyo rero iyi virus umuryango w'abibumbye wita ku buzima utaraha izina rya nyuma hakurikijwe alphabet ya Kigiriki. Ntabwo ni virusi ikaze iyo umuntu akurikije ibyo abashakashatsi bari kwivugaho. Ikindi nuko iyo ushatse kumenya ububi bwa virusi cyangwa se ingaruka bifite ku ngamba zacu zo kwirwanya, ureba nk'ibintu nka bitatu cyangwa bine. Icya mbere, ni byiza ko tumenya niba iyi virusi dushobora kuyisuzuma twifashishije ibipimo dusanzwe dukoresha, biriya bya PCR cyangwa se izi za rapid test. Ikiza nuko iriya virus aho yagaragaye iri gusuzumwa n'ibipimo dusanzwe dukoresha. Ni ukuvuga rero yuko nta kibazo gihari cyo kugira ngo tumenye niba yageze ahantu, kuko dukoresha ibipimo dusanzwe dukoresha. Iyo ni inkuru nziza twabasha kuvuga mu bijyanye n'iyo virus, ko dushobora kuyisuzuma twifashishije ubushobozi dufite uyu munsi wa none. Icya kabiri, virusi nk'iyo ngiyo ureba uburyo yandura. Ese irandura mu buryo budasanzwe ukurikije izari zihari? Icyo nari maze kukivuga. Abashakashatsi baragaragaza yuko mu turemangingo twayo twahindutse harimo mutation zigeze kuri 30, harimo izo zari zisanzwe za Delta na Alpha, ariko ifite izindi nk'eshatu zihariye zirimo cyane cyane ituma iyo virus ifata ku turemangingo ishaka kwinjiramo. Ni ukuvuga muzi ko virus ubundi iva mu karemangingo kamwe ijya mu kandi kugira ngo ibashe replication, ibashe kwiyongera, kuko ntishobora kuba hanze ya cell. Iyo rero iyi ngiyi ifite icyo kintu cya binding power, ubushobozi bwo kwegera cell buri hejuru, ibasha gufatira cyane kuri cell, iramata. Ubwo bushobozi bwo kumata cyane butuma ibasha kwinjira, kandi bigatuma nyine yakwanduza kurusha indi idafite ubwo bushobozi cyane. Ari naho biri gutera impungenge, kuko nko muri province imwe ya South Africa mu gihe cy'ibyumweru bitatu positivity rate cyangwa se abantu basuzumwaga yari pulse imwe, ariko mu byumweru bitatu byavuye kuri 1 bijya kuri 30%. Bigaragara yuko irandura cyane. Ariko ikindi wenda ubone nkomezeho gato ndangize, ikindi wongera kureba, ese iyo virus irica cyane, iri severe, ifite uko yatera ibibazo cyane kurusha izari zisanzwe. Aho niho abashakashatsi rero bari gukurikirana abantu banduye, kureba niba bari kugaragaza ibimenyetso bidasanzwe nko kugira umusongo ukabije cyane, n'ibindi bikunda kuranga umuntu urembye ufite covid bikanamuviramo gupfa, sibyo? Kubera ko ari bwigitangira, bari gukurikirana abarwayi banduye kugira ngo barebe ese hari abari gukira bisanzwe, hari abari kuremba cyane hakavamo no gupfa. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, ni parameter ikomeye cyane. Icyanyuma, ese imiti isanzwe ivura covid, kuko hari imiti antiviral treatment zihari ndetse n'izindi ziri kugenda ziza ku isoko. Iyo miti ishobora kurwanya iyo virus, kuko ni virus, kandi hari imiti isanzwe ivura za virus. Harimo noneho n'imiti ubungubu iri kujya ku isoko ivura covid-19 virus. Umuntu ahita yibaza, ubushize hagaragara Delta na covid ya mbere, mwafunze ibibuga by'indege, abantu bajya muri guma mu rugo, tubyitege ko nabyo bishobora kuba?
wenda ntago turageza aho ngaho kubera yuko hari amakuru ari kwegeranya kugira ngo nkuko nari maze kwisobanura iyo virus ishobora kuba yandura cyane ese irica cyane icyo kibazo kugeza uyu munsi hano ntago kirasubizwa ngo tuvuge ngo ku bantu 10 banduye icyo twita case fatality rate nuvuga mu bantu 10 banduye ni bangahe bapfuye twananiwe kuvura cyangwa se n'abandi mu bindi bihugu bafite n'ubushobozi buri hejuru cyane ni bangahe bari gupfa nubwo baba bitaweho mu buryo bushoboka bwose icyo kintu cya case fatality rate yiri hejuru cyangwa se ugupfa ko abantu banduye iyo igipimo kiri hejuru biba bivuze ngo iyo virus irakaze cyane ntabwo rero icyo gisubizo cyari cyaboneka kugira ngo umuntu amenye ngo iyi virus nubwo iri kwandura cyane cyo cyamaze gusobanuka iri kwica cyane cyangwa se iri kwica nk'izindi zari zisanzwe icyo kiraza gusubizwa n'ubundi bushakashatsi buri gukorwa ubushakashatsi bwitwa research in vitro ni ukuvuga ngo bazafata iyo virus bayihuze n'uturemangingo na antibodies cyangwa se abasirikari ubundi umuntu watewe nk'urukingo rwa covid abasha agira abo basirikari babihurize hamwe barebe uko abasirikari bica iyo virus nshyashya byumvikana yuko nibabona ku muntu ku basirikari bashyizwe hamwe n'izo virus ziri gupfa ari nyinshi bizaba bivuze yuko abantu bakingiwe bafite antibodies cyangwa se bafite abasirikari barwanya virus ya covid isanzwe bafite ubushobozi abo basirikare bafite ubushobozi bwo kuba bakwica iyo virus ibyo ni ibintu biza kugaragazwa n'ubushakashatsi buri gukorwa ubu ngubu already muri no minsi ibihugu byinshi byakingiye bino no gufata ingamba byakingiye abaturage babyo n'u Rwanda rimo mu bakingiye kuki bafite ubwoba kandi abantu barakingiwe izi nkingo zishobora kuba zidakora kuri ubu bwoko cya covid ubwoba buraterwa abantu bagira amakenga iyo uri umushakashatsi ukaba uzi ngo haje virus ifite ibimenyetso bigaragaza ko ishobora kuba ikaze kurusha izisanzwe nakubwiye ngo ikomatanyirijwemo ibibi byose by'izindi virus zagiye zihindagura kugira ngo zibashe guhangana n'uburyo bwose bwari buhari bwo kuzirwanya nta kuntu rero abashakashatsi batagira amakenga nta kuntu twebwe dushinzwe gukurikirana ubuzima bw'abaturage mu bihugu bitandukanye na za guverinoma zose tutagira impungenge ko ese ejo bundi dusanga iyi virusi yandura cyane ikaba yica cyane nta kuntu utagombye kugira impungenge kugeza icyo kibazo cyo kuvuga ngo wenda irandura cyane ariko ntica cyane bitumenya ko itica cyane tuzabibamenyesha bitubabwira ko yica cyane nabyo tuzabibamenyesha no kuvuga ngo n'ingamba ziza gufatwa zizagenda zifatwa hakurikijwe amakuru yandi tugenda tubona dukurikije ubushakashatsi buri gukorwa ubu ngubu tugane ku musozo ubwo abaturage bakomeza za ngamba zari zisanzwe cyane ziriya kwambara agapfukamunwa gukaraba ni ngombwa cyane kubera yuko virus yandura kuko hari ibintu umuntu yirengagije yandura kuko twirengagije kwambara udupfukamunwa igihe turi kumwe n'abantu benshi kandi badakingiye cyangwa batasuzumwe icya kabiri ko twirengagije gukaraba nk'uko tubyigishwa tudahana intera ihagije ndetse turi ahantu hari umwuka muke turi benshi tutambaye agapfukamunwa ibyo nizo ngaruka zikunda kugaragara kutubahiriza ayo mabwiriza bituma ukwandura kwiyongera icyo rero twongere twibutse abaturage ko virus iracyahari ntaho irajya twagumye kubyigisha abaturage tunababwira tuti nubwo abantu bari gukingirwa iyo virus ifite izina in term of numbers muri nimero zayo bavuga ngo ni B11 529 iyo ni namba yayo ariko ubundi ndetse na delta virus nayo yari ifite imibare nk'iyi ariko bagiraho bayiha izina bakurikije alphabet ya kigiriki kugira ngo inasomeke cyangwa se inavuge mu buryo bworoshye uriya mubare w'imibare hafi 5 biroroshye ntabwo byoroheye abantu bose kuvuga ariko iryo zina riraza gutangwa n'umuryango w'abibumbye wita ku buzima vuba aha ngaha nari ni mu gusoza mvuga nti izi ngamba zirakenewe kugira ngo twongere tuzikurikiranye kuko nibwo buryo bwatuma twirinda kwandura no kwanduza cyane cyane muri iyi minsi mikuru tugiye kujyamo murabyibuka umwaka ushize delta yaje nayo mu gihe nk'iki ngiki mu mpera z'umwaka twongere twibutse ko ukuzirikana amabwiriza yose ayasanzwe harimo ndetse no gukingirwa kuko ibyo ari byo byose uwakingiwe virusi ibyara izindi ni yindi n'urukingo inkingo zagiye zikorwa nk'urukingo inkingo nyinshi dufite ubu ngubu zakozwe bahereye ku miterere ya virusi dufite ubu ngubu harimo na delta bivuze ngo uyu munsi wa none inkingo dufite inyinshi muri zo zifite ingufu kuri delta
niba hari n'icyahindutse kuri iyo nshyashya turahera ku bushobozi buhari mu nkingo dufite bwo guhangana n'izo virusi. Ukingiwe ibyo ari byo byose afite amahirwe yo kurama no kubaho no kutaremba kurusha utarakingiwe. Ibyo byose byumvikane, abantu bataza gukeka hari yuko ngo kuko haje ubwoko bushyashya bwa virusi gukingirwa ntacyo bimaze. Oya, wakingiwe yakingiwe kuri virusi urukingo rwateguwe bakurikije amakuru menshi yari ari muri virusi yari isanzwe. Niba hari cyahindutse, wenda urukingo rushobora niba rwari rufite ingufu kugera kuri 95%, wenda akaba hagabanuka bikaba nka 91, 80, ariko biruta ubusa, biruta kure cyane ku muntu utarakingiwe. Ngamba wari umaze kuzivuga icyo abanyarwanda bagomba gukora. Reka tugushimire cyane. Murakoze. Arakoze cyane Ministre.